Praise the Lord. Apna si pam Sunday kardom kadok kabe apanta bajariglo kardom. Pini tihek pena tumphan ARANAM lam the che thanang ge son thom. E son ke pam Sunday ko pima la pen Jisu Kristo ko pi posi gadho enang phokma la pen pam lips ko athe la son thom alam per sina tum chali dai sining ha. Ta se pam Sunday pu ko pilo. What is pam Sunday? La si pam Sunday page kisung ka chicha ka hopta potapa mane Passion Week Jisu Kristo ju anongkethe pen Jerusalem ki ludam ohanda puda la si Jisu Kristo anongkethe pen Jerusalem ki ludam arni lo la si halbong so adet along labong so mondoli along ke ana tum ki do ana khi pen Jisu Kristo phanong ke pathe do narni la si jahak tum ke aperi to warlim lo la pen jahak tum ke setole arong ponsi palm lips arvo ponsi ang phan archulo lapen ong tung ke labong so palm lips to war lim si Jisu Kristo paidam ila Jisu Kristo alang li rad phan a hirjume ki pi arni ke lahna la si tum arjulong ve lo lapen de kaitas me tum chithan ve lo gadho ko pi posi Jisu Kristo use na ko halabong so gari ke me vetetma halabong so alang li ke recho par recho ARANAM dang te alang li ko pi posi flight and dedlo Rotterdam and dedlo ba Scorpio da ho kapre gari a dor ki su ko pi posi and ede gadho ko pi posi en la gadho ki joglu a hormu ko pi si use lo ongdung tung ke la so a question ta mari se gadho ke alang li ki ka chipi b la pen ke to link the croy la pen gadho po hormung ke alang tum karthang a link se me pon la pen pakik pakang se me alang tum ke arju la ke ka chipi biasin aphansi alang li ki puda la si kang thir a hormung ke abidet pen jok si alang li ke la so use na ko ke la hando la pen biwahar na ko ke la hando la si palm lips po alang the la pen aling ke sotole puda labang so sotole arong ko pipo si use nang kok ma la pen enang kok ma pote halabang so setole puke halabang so ke gyur arong puta pu jahak tang ke mane a the sab es me dok pikhang jang labang so ke dok ke hop tan te juji halabang so sen ke hop tan te use juji non lom le ador ki so sen ke en labang so kanem prujin ke ador so tum ke hopta banini thom sen che able te kake po a hesap lo so ke dok sitame halabang so pam tree halabang so athe ke dok pikhang jang la pe tip ke chote penang energy ki ding a ke dok price pre pasipo halabang so arvo amining ke Jisu Kristo aphan ke kroy la pen ka chiki tum alang le phi ki dun dang ke alam dok jok la pen ka dia do kang hondo ka do ka be pleng set la si non ke itum along ke labang so palm tree to ke with palm lips ke with pen jok si jahak tum ke la son na record arbo ta en jahak tum ko we arbo ta en se tame labang so meaning ke la hen lo la ka do ka we la tum evergreen halabang so hut ke palm lips ke evergreen mane ning lok pes met thi un e mane kaita lir sing aphan se ki puda la si halmong so dim ke enan ko kenan Jisu Kristo phan ke kroi tum an ke kaita met pray kun elu mane alang li phan ke kroi tum an ke pray la pen la so che bhak sai se tame la tung ke thus tu se tame ha ako la tung ke la ko la chi du thu si unity per hostame pulo la pen la tung a rodo la pen akhai do amining ke la hello la dakar bi adivasi ka do ka ve dak nanga do lo ka do ka ve jati do lo me akrok isi vet mane labang so Jisu Kristo phan ke kroi tang ke ajati sisteme ARANAM ke in vet lo la pen kaching honda isi vet lo la so phan se palm lips la po ke en la pen labang so an kaching hona sala ka do ka ve khais me morning si ke alang le phan ardom group ji podim phan se Jisu Kristo ke dam on hot alang tum la lim na kong la ke palm lips po ke ena ada meaning la hen la si non nan tum pen ke lastly ke che thandam thu jining hang ke palm Sunday ki dun pen jok a hirjume ki piarni po pot ko masa a hirjume ke long ma
itung take pen chatandam na lawang so arni along first I here to make a long ke bilad apisu hen la bilad recho hem ke dodon ke jihudi arlosu jihudi au korjangsu la sipinaf ke pam sande po aning ve si a hem phi phanar julo hem phi ne ko sonlo pinap ke Christian atom Jisu Kristo anong thepen Jerusalem ke damarni lo posi neta dun longjima neta chardom dun longjima neta ahirjume ka chodeng dun je phan aporang pijima posi pilat apisu phan alamo so judi alo so also pi bangke charjulo lasi jud pilat apiso stame alangli penan han hukum bisi tangte dun rapenna lasi pilat apiso ke ilok chodet ba si ichodet posi tum theglong lasi ko pusi ne ki tun poma ne ke ne rings tame ke peri chiko warang ko pot diponang ko positame ni tanang lang don lang tumar nam ke kisu to ka pe mi ar nam pote nang tumar nam ke kang hon thek ar nam pote nang tumar nam ke nang ka chiki ar nam ke banghan ka dia thek non si ia bemar ilok bemar ta pe me thek pote po kala ke dam tang an ke Jisu Kristo ke lason si claim bom lo hala jihudi arlo so si pilata piso phan than joy lo prosar lo tangte ke me de je phan ne ta ning hang pon ne ta dang lo pen na a tum dun lo la si Jerusalem ke tam un hosana phangcho lo la si jahak tum ke ko lolo ne Jisu ko address si vetpen jok ka tam Jisu han kiri tum ta dolo kisu ke me kang tum la si ong tum han ping khat lo la pe do clip tha ra tum hangchu ong ne Jisu han kiri duni si Jisu Kristo ke pulo do clip le lu la hai tong le pe do clip ta ar long ta hangjo po thing pi ta hosana po ke nang rojo po athima sining ategla la pen ARANAM si la bang so a hukumi ki pi aposi nang tumle do clips at me thing pi thing prank ke ar long ge hangjo ji la pen Jisu Kristo tam bom pen a joksi men a me tur plak ason si la bang so a pilat a pisu bang ke theglong lo la pen tam bom Jisu Kristo ke fang lo pen a har chi ke ro pen mat pilat a pisu ke si ya ke sum me derla first healing alangli Jerusalem pen anongkethe pam Sunday ki dun ali ke long chenge pilada pisu hen aposi alangli kisu me det pen joksi alangli ning a wrong piglo judi ar so ke chubi pon ali la pen kisu ke me det ilok kisu ke me det pen jo alangli ning sam piglo la pen hem che wangsi alangli pilas tame chini lo Jisu Kristo ka pe jogo bang la pen alangli kisu phanta ke pe me bang alangli ta chini pe mel apin nan phan che than lo Jisu Kristo phan ke theng parpana tha ke sakji busine ar julong tamwarni sige nang ke governor pot nang suhi pidun ride athema ne kisu ke pe me ne kisu ke me det ke Jisu Kristo pe na joglo aposi nang theng parpana thak sakji po la bo so order nang sa ngoi po order nang pidun ajak pidun ri pilat apisu alang le phan ping khat pe me la si long so hoptang bong ke Jisu Kristo phan ke kisung ke chichakani lo posi kang sai moni ta tum ke adai ki ri lok lo posi mo nang long ta ban chi ta nang thang ta dai pidun ri posi apisu bang ke pilat ping khat pe me lo la si pilat ke chini lo pen jok si hal las ke na halo ma Jisu Kristo lo ma kapet jok bang ma posi karju to si Jisu pi pulon nang chini lo athima nang pisu nang than et lo nang piso kisu ke meta kene ulok kisu ke meta ARANAM hirju me pen la pen kisu ta ni pe dia si pap an dia si nang piso kisu ta nang pe melo nang piso nang than et lo la si nang putang lo po halong so ki pu ke la hen lo to si pam shande ki dun cheng pen a hirju me ke long ke pila da piso hen lo ka ching hon to pinna nang li la pan pam shande ki dun tum an ke a hirju me ke long che arni lo nang li lukson da los me nang li business lukson da lo tane nang li ke em fail da los me nang li akiso dos me pam shande dun tha ARANAM phan nong pe the do not ARANAM nang li phan pap to us me dia po la pena kiso do ans me nang li phan pe me po pam shande pa meaning ke lahan lo itum chi than no kisung chi chakani tangte nang li alang li kisung wa pot nang li ta chi chak dun ji ma ba Jisu Kristo last miracles monera phan a hirju me ki pi arni kang thir nai arni pusi jakani Sunday penang bong a hirju me ke long nai mane arni ke pam shande hen
la si ilita thura alang li phan roduna alang li phan archuduna nangli kemang anta arnam nang pi pleng bong la pen pam sunday ki tun pen chok na lai hu chumi ta longchi la pen nang le kemang ta pleng chi arnam nang putha kher jumi pe